Hasta la tibiyag! Ay no kasta, nakapauit ka, anak ko. Way, nanang. Mabalin yun ng erwarte kwarta ngayong pawit ka. Sige, anak ko. Inak to irwaran. Way, nanang. Bantayan nyo ti apuyo, Ang mga nutila papapanan na. Ay, di ka madanagan. Gwardya daw ni Mara. Jack baybay anti anak mo, anak ko. Kan, Jack igikan iti kwarta na. Tapno saan makarwar. Ay, ang mga no armanda, no palubusak arumwar. Ay. Ibagayaw, tasan pa'y lang agpaparam. Masapo lang makaturpos pa'y nga umuna iti panagadal na. Sakbaya makinubyaw. Ay, wan. Danag mo na aya. Siyak di makaam mo iti apo ko kunak lang arudan. Sige nga rudan anak ko tarumwarak. Inak irwar ti impawit mo akwarta mi kan ni Mara. Way, nanang. Anusan nyo pala ti maipawit ko takas tayo mo ti sitwasyon tayo. Sa anak pala maka full time iti trabaho dito abroad. Tanay, nakapsot pala ti business dito. Di mo lang aminan malmalpas da ito pandemya. Wan, anak ko. Ayos laeng. Umdas mati ipaw-pawit mo akwarta mi. Awan problema iti dayta. O sige nga rudan. Babayan, anak ko. Tasapaak ti rumwar. Sige nga ro, nanang. Bye! Bye, anak ko. Lola, siya kunti mapan mangirwar iti pawit ni tatang. Maiparit sama ti senior citizen arumwar. Sitaan da kayo. Nagkuna si taendak. Saan mo't amadlaw asinyorak? Ha? Ay pagsasawak to pa'y idano si taendak. Apay, aday bininsyayo a senior citizenak. Kunak Ay, kuyogang kay nga rodan Ay uray sa anin. Agbati kan dito'y balay. Sige, makamu kayo nga rod. Di ulip-lipatan tay mask yaw. Kan ag-face shield kayo. Wan, danag mo na sige, taagrubuata ko. Ni, ada kayo, Lola. Ay, my kapog, tay suro na. Ha? Gimatangak iti baraw a cellphone ko. Manan? Ay, wan ala, ka. Agtugaw ta. Ay, nagkatisigod na cellphone nyo nga Ha? Diyak kayatin day jay. Nagmaday ti kamera na. Makita ti kurar ti rupak ijay. Ay may mayat siguro na ito'y. Tanangin ngina. Ala kayo. Gatang kaila gatang iti cellphone nyo. Ay sana bali Tailakok tundag itay daan. Ala, isuro na Tadyak unay kabisado na ito cellphone. Ken, isign in mo tay Facebook ko dita. Ang sakbay na agsilpi akpay tasukatak tay profile picture ko. Ha? Sukatak itinapimpintas. Luseng, asawag. Mabalinti umay. Sika manan, inaw. Wain, ta umay ko man ikan iti suman ti apo ko ta. Kasta kamutan Nagluto ak ngamen iti... Ay, anda suman bay. Nagluto ak mat idikalman. Unay ka ti, bakit ko Bakit ko ide, kunam? Tanabayagan ang nagsinata, ino. Ay, Luseng. Nagpuskol matiro pa mo na mangawag-awag kanyak iti bakit? Kalpasan, ti panang-panaw mo kanyak ide. Kalpasan na, at dapay larupam nga agparang-parang ditoy. Ay, Luseng. Lading itag, ang amdikan kayat, ino. Sinugat monto'y pusok. Kat presko pa'y laang ti sugat, nga impalak ang mo kanyak ide. Isu apumanaw kan! Oray anyat araramidam, jak kayatin ti makisinubyan iti lakay, ama na nga lilaw! Awan at talaga, anak ka. Di na kun kayat ni nanang yaw. Awan san tinamnama. Ay, di yun ipilit ti bagiyo kininanang no talaga adi na kayon kayat tatang.
Aw-awatin yung latan, Nagbabawyak mo't tinagbasulak iti kalabas, anak ka. Wen, ngam narigrigat no pilitin nyo ni nanang amakisinubyan kada kayo. Tamangan no saan kayong tumitlaan na ragsak, tatang. Ay, di kayat ka. Agkadwa kami iti inayaw. Bayat ni panagbakad ken panaglakay may. Tatang, Kasapulak ti kadkadwa, anak ka. Dahit ako mati panunutin jay inayaw. Kasapulan na ti kabinadang iti biyag, kabayatan ti panagbakit na. Kasapulan na, kat kasapulak mat jay inayaw. ay, ala, bayan nyo. Takasaritak tumanan ni nanang, tatang. Barong maayaw. Kalpasan ti panang-panaw na kada tayo ide. Ita, kondesoble. Napos kolkit di ti panagrup-rupa na Ha! Ibagam, tanapos kol dya rupa na. Nanang, nagbabawyanan ni tatang dagiti biddut na. Pakawanin nyo ka din. Awan! Narigat ti basta mamakawan latan. Ang pilitak, tapno awanan ti adupay asao. Sige, mapakawan kaun. Ang jak kayatan ti makisinublan kan kuana. Nanang, Awanan ti panagayat ko kan kuana. Inkalikaun. di yun maawat ni tatang dito'y balay? Saanan? No kaya't yu at tulungan nyo. Pag naudan nyo ijay balayaw. Basta jak kayatan ngagdan na kami manan. Ay, mabitlaan adawag ka. Hello, babes. Babes? At the babes ni nanang? Jak kumakayat nga ibagada ito'y kada kayo, Auntie Wilma. Jak mo't kayat ti agilimod Wun, at the boyfriend ni Lola. Chatmate na. Anya, ay unay matan ni nanang. Iso ti pagpuypuyatan na. Ti makin inawag iti chatmate na ante. Ti jak kayat. Kanayon na aludan day ti at chatmate na. Mangmangag ko no kas di nga umawag. Kanayon nga agpalod ken ni Lola. Anya, Saan pa'y nga amo ni tatang day ti ante? Da kayon to na ti mangibagaken kwa na. Mabutengak nga gipulong. sige, awagak to ni manong, ije abro. Lola? Aping agsangsangit kayo? Ay, imbrek na kon ni Ador. Idi awanan ti maitad ko alon na. Imblak nak matan. Ha? Baybayan yun day dyan lalaki, Lola. Basol mo da ito'y Mara. Ha? No di ka ko managipulong, saan ko mga insardeng ti amam ti mangpawit kanyak iti kwarta. Ay, tila impulpulong ngamin ni Antime. Kat day jay mo't nga Antime, impulong nan adagos iti amam. Iso abasol yaw ti panangibreak ni Ador kanyak. Di yun lang ngamin amaw, tirik na ti masakitan. Nagsakit! Sorry, Lola. Sana bale. Adda kami mo't amang ipatpatag kada kayo. Awatan nukit din ni Lolo. Isuti ayatan nyo manen. Palas! Ha? Rayan niya't mapaspasamak. Jak tumaawat na dya tao. Patsak! Adan tulat na masarakak anapun daw amang ipatag kanyak. Bakbakutan kayo, Lola. Awanan, timangayat kada kayo. Teko nam, Ngam apay, itulok ko nga raud. Ha? Nan, agpwesto ka man kitday, tapitsuran ka. Ha? Ni, apay, Lola. Ay basta pitsuran ka. Ala, umisem ka. Tay kapintasan nga isem ti aramidam. Anya? Sige nga, Rod. Aha. 1, 2,
Aday tay! Ay nay! Napintas ti alam dito'y apok! Ay, nagpintas ka! Aday ta! Nasukatakon ti profile picture ka. Ken, indilit ko amin ang aladawan ko iti picture ko. Hey! Sukatak iti ladawan ni Mara. Tapno kasla napintas abalasang ti akin account dito'y Facebook account ko. Hay! Oh, imposible ajak makaban ni iti baraw. No kasto'y ti kinapintas ti profile ko. Hay! Ay, ag-search sak iti i-friend request ko. Hay! Dagitay guwapaw a lalaki. Lola, rabiin, maturog kayon. Agsilsilpon kayo pailaan. Maturog kalatan apok. Diyak pa'y makaturog. Asino man ang takachat yu aya? Ay awan. Basta maturog kan. Ala, kanayon man ang ti panagpuyat yun. Amok, adamanan kachat-chat yaw. Urno sumankit di tabuok mo apok. Tag-picture ka. Umisam ka. Nilulamot, rabrabi eh. Ay basta. Umisam ka. Ala, urno sam tabuok mo. Aha. May isa. Dua. Smile! Ay, aday ta! Ay na! Nagpintas ka talaga, apok! Ala, maturog kan, wine? Sige nga ron, umuna ako na maturog, Lola. Sige. Dita kayon. Aha. Isin ko manan ka ni Jaime, to'y ladawan ni Mara. Ay, main-in-love una yan ni Jaime, dito'y ladawan ti apo ko. Di nalaamaw. Painlabak iti kasta unay. Nay, nagchat manan. Ay, replyak. Kalpasan na, padasak adawatan iti kwarta. Ay, di naklakit di paayon daytoy. Taag mauyong iti kinapintas ti ladawan nga in forward ko. Ay, hala! Ay, umawagan! Ay, sos! Ay, kasanungay daytoy. Ikapsot ko lang ti busis ko. Tapno di na madlaw abakat ti kasarsarita na. Paubingak ti busis ko. Hello? Hello, sweetie. Kumusta ka? Okay lang, sweetie. Apay akas ta ti boses mo. Kasla may pipit. Talaga akas to ti boses ko. Sa bagay, napintas ka latta. Oray kasta ti boses mo. Angam, apay adi ka makita, sweetie. I-on mo ati video ti cellphone mo. Kwa? Sorry ha? Kwa? Brown out namin. Dito'y ayan mi. Tinak madla makita no i-on ko ti video. Kasta ka di? Okay nga Rod. It's okay, sweetie. Kahit kasano, agkita tayong tunbigat. Inta mga niti restaurant. Kalpasan na, intag pasyal. Ha? Kwa? Please, sweetie. Kaya't ka na makita iti personal. Kwa? Ay, sana pa'y areti. Sayang. Itet ko kumatirigalok a kwintas kan sing-sing. At tapay relo, 24 karat amin. Ha? Sige. Agkita ta, sweetie.
Sa dinaw, ti pagkitaan ta. Ibagam, sweetie. Luseng, anya dyan nadamag ka. Ada ka no chatmate ma? Awan, pudno. Anya kumaita. Luseng, Awan karbangam ang mga tipa iti kayat ko nga aramidan. Tanagsinakan. kayat kala apalagipan. I love you. Iso nga isaksakit ka. Di ka agaramid iti kalokuhan, tapno awan to ti pakairubuam. Ay, di tabagem ti pangibagam iti dayta. Sika tinagaramid iti kalokwan. Nagbalbaliw akaun bakit. Iso nga awaten nakadimanan Ay saanen, di kan pagan ano. Kahit asinon to ti kabinadang mo, no kumapsot ka. Ay jak ka sa pulan. Kasta latibiyag Na, No addan taw maipaay akabinadang ko pagyamanak. Basta huwag lang ikaw. Period. Ni, anya ti aramidan tayo dito, Lola. Ay na, sabten ta ti chatmit ko, apok. Katsure, no inaramat ko tiladawan mo, wan. Ha? Anyat kaya ti asawan? Sika ti amo na at chatmate na. Tapasig aladawan mo tinakita na iti account ko. Anya? Ha? Ala kayo? Tilar aramiden niyo, Lola. Kampay iday, kinuyog ka laeng. Ang sakayam latan, wan. San abalay, di ka baybayan. Adang amin itid na nga alahas. Pasig ka no at 24 karats dagijay. Ay sayang. No maala ka, itarayantaan. Anya kayo matan, Lola? Tilar aramiden niyo. Agawid tayo. Ay saan sayang jay itid na. Sweetie! Isuday tan apok. Isuday tan ni Jaime at chatmit ko. Kabutbutang tilangana. Barbasan, kan nagado ti tatuna. Kan pati aritos na nagado. Uy, sweetie! Ay, excuse me, sir. Siyak ti Lola to'y chatmit mo. Ay, pasensya kan ha. Managbabain ngamin iti personal. Iso nagpakuyog kanya. Sorry, sweetie, Gamja kon mas balan ti iliw ko kan ka! Ay, may demora ko pati apo ko. Ay. Tinitas ka gaya mo talaga! Asawaan ka mo! Kasara ka! Ay, ipatab ti apo ko kunak. Kukwa kung to'y napintas si Anobia ka! Ay, na, oh my God, no! Wan, Oh my God! Ay, ipatanyak! Ay, di mo mas masakit ang yakaw! Ay, nanay ko! Ay, Kuwagan! ay, ipatanyak! Ay, tulong! Oh my God! Makitam da ito'y ha! Ipakaw! Ay, tulong! Sige! Pagdasan niyo ti masidakanyak! Dapat ayot da ito'y ataw! Ay, di mo itutok kanyak ti imukam! Pagdasan niyo ti masidag! Kunak! Ay, tuladak tinaramid ni Mara! Kung tarak man! Ay, taray, Luseng! Taray! Pasensya kan, Gary, anak ko. Sorry. Ay unay kayo matinana. Bakbakitan kayo. Nga malayo pa ilati agaramid iti kalokwan may. Sorry, anak ko. Alala, sige. Kurnusan nyo ti bagbagiyaw. Bye. Bye, anak ko. Kitaan nyo man tikas tangar aramidan nyo, nanang. Dandani kayo na isagmang. Daitan ti ibagbagakken ka iday, Luseng. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakairubuam. Naimbag tanatiliw day di ataaw. Wan nga rod, Lola. Pati siyak nga po kuyo. Dandani na irubo. Ay, apaw. Husto ka din. Inungtan na ko ni Gary.
Iso adidak kumanungtan. Masurunak lang aming nanang. Lola, pangaasiyo. Di yun aramidon ti kasjay Wan, apok. Promise. Sorry Kat. Sorry, mate. Inaw. Sige. Okay laang, Luseng. Pinapatag na amiris mo tibidot mo. Kahit awatan nak ngaminan, Sige. Ah. Awatan ka, Nino. Agsublikan kanyak. Ta mga barwanan tamanan. Lakay. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasalitaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramit iti kalukwan tapno awan to ti pakairubwam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Amom, Ricky. Kada kayaw ngagkakaubingan, si kalangan, ti baraw. Iso akan kantsawan da ka iti baak. Ay nananang, awan matida ka sa pagbanagat nga uray awagan dak iti baak. Anya ko matinasakit bakrang ko ngay. Ay na, bakit ako, anak ko. Kaya't kumot amakita kumapay anasaya at ti pagbanagam, sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abiyag. Anyakat ni nanang anaya. Saan na kayo pa'y nga alaan ni Lord? Kahanag yun aya. Ay, Ricky, seryoso ka makisarsarita ken ka anak ko di nakpilpilusupwan. Agpay sumatibagbagak nanang. Saan kayo pa'y amatay? Atidog pa'y tibiyagyaw. Tanagdakkel day talapayagyaw. Nita, di nakpag-aangawan ko naklangarudain. Di ibagbagak ken ka ti kami ti importansya. Agpamilya kan, talaklakayan kan. 35 taon mo. Awan ti parikot kanyak, nanang. Lalaki ak! No babayak kuma, iso, madanagan kayo. Ngamkas itinakon-akon, lalaki ak. Iso nga awan ti parikot. Ay namanong estong, siya kun amis mo ti mangibagbaga. Iti kanito nga agparipirip kanyak ni Manong Ricky. Ay, kumayot ko takadagos Ay, oo na yan. Nagkasatan di ka ubingak no kasta, bete? Agpaiso ti bagbaga, Manong Estong. Una yun, tadinak man lamadlaw mo't ni Manong Ricky. Siya pa yun ti agpapansin no daduma. Ngamkas ladinak lap ta makitkita. Among bete, napili ngamin di ka ubingak. Iso akada kami atalong agkakaubingan, iso lang ti baraw. Ibagbaga nga rod ti kaaduan, abaak ka no ni Manong Ricky. Ang para kanya, saan abalin abaak? Tanagtaarmat na matmatak. Apaw! Ay, una yun ditang ibagbagam, may papankin ni Ricky. Agpaisumot nga may Manong Estong. Nagtaar ni Manong Ricky. Ay na nagwapo. Talaga perpekto aputot ni Adan. Bete, no kasta, talaga akursunadam ni Ricky akaubing Ay, yes na yes, Manong Estong. At tinasayaat, kasaritak man, ta iset up ka kankwana. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Estong? Basta, iset up ka kankwana. So agsagana ka, ta iti mabait, ag-date kayo ka ni Ricky. Ay, type! Ay, sige, Manong Estong, kayat ko dayta. Kun ibagam iti kaubingam saan anak kapoy, kun saan anapili. Tatipili apili, agbabawin to iti ude. Nay, si kamo gayam Carol, balasang ko. Wen, nanadiling. Umayak man mangipadigaw iti inluto ni tatang. Nagparti ngamin itinitib amanaw. Nay, nagsaya atang balasang ko. Daytoy nay, nana. Ah, Pinilik dagiti ginaok itay nga umay ko ipadigo. Dagiti paborito ni Manong Ricky tinted ko. ha? Ay, nanadiling. Ada ka din ni Manong Ricky? Ay, awan may. Nasa paarimwar, Carol.
Ay, Ang jak amo ano sa dino ti papanan na, tadi na mo't imbaga. ay, sayang. Kunak no adda. Angam, sana bale, nana. Pakibagayon tulatan, anang tedak iti sidaan na. Ay, kakayat mo asawan, Carol. Para lakan ni Ricky, nga anak ko day umay mo ipadigaw. Makisida kayong tulatamoten, ana, nadiling. Ang pangaasiyo, taidanon nyo kan ni Manong Ricky, asyak tinangted, iti sidaan na. Naimbag ta na si putak di ilalabas mo dita parangan, pare Rikay. Apay aya istong. Anyat ibagam kanyak. Tauray na inawis nak dito'y balayo. Kasla sikretong malupit day tayo ibagam kanyak Panag ko na kahit sana sikreto dito nga ibagak. Ta, agdadata mo ti panang ipadlaw na. Anya ti kayat mo asawan istong? Ay nari kay, di ka nagpili-pili. Asawaan mo ni Bete. Anya? Si kamat istong. Tila ibagbagam. Ay, kung naklagid din niya ti rason tay nawis nakpay dito'y balayo. Tay talagam ti bagam. Pananuta man na imbag, pare Rikay. Ay, Kada tayo atalo kada Roger. Si kalangan ti baraw. Apay, awan ka di ti plano ang mga asawa. siyempre, ada. Ang ti kayat ko, day tay perfecto. Day tay makuna a Diyosa. Day tay awan ti umasping iti kinapintas na. Ay, una yan. Napili ka unay, pare. Kasta ti bihag, pare. Ta siyempre, makita mat, guwapo Sa bagay. Ang napintas mo't ni Bete. Napu daw, kan seksi. Ang pagat barukong kulahan. In short, medyo pandek ama partner kanyak. Ti kayat ko ngamin, paristong. Day kataytayag kumit, tapno, dinak mo tang-tangadan, wag sarsarita kami. Talaga napili ka, pare Ricky. Ay, rumbang lang, paristong, tagwapo akit nga rod. Iso masapul nga awan met ti umasping, iti kinapintas ti asawa. Hoy, Carol, agsarita taman. Hoy, kamad. Apay, anyat parikot mo, sika, Bete? Nagpuskultaro pa ma. Agasam tamasansan ka mapanmangtad iti sidaan ijayan da Manong Ricky. Anya? Ay, kat anya kumati bibiyang mo. Di mapan kamat mangtad no kayat mo. Agraraman ka kidi Mapansin ka. Apay ti kunam. Kayatan na ka ni Manong Ricky. Babayan iti panangit itad mo iti sidaan na. Kat sika, panagkunam ka de kat magustuhan na ka ni Manong Ricky. Babaan iti panangi broadcast mo iti entero ang lugar tayo iti panaggustom kan kwa na. Talaga karkaritan ng bruha. Anong panak? Awanan ka iti bain. Pangatan ka man lang. Ate ko! Anay! Ay, katawa am ti bagakan ka. Apan na kay barangay da Bete kan Carol anagapa gapukan ka. Ay na, kasanumot nga min nanang. Makapakatawa mo talaga timbagayo. Agasam nga iti kasta napasamak. Na ibarangay da, gaputa nagapa da, gapukan niya. Unay mo takatawa daytan. Agpada da nga rod nga gustukin ka. Saan lada Bete kan Carol? Aduda pa'y ababalasang dito'y lugar tayong agustukan ka, Rikay. Nulabsan tiyag sarita. Ultimo dagiti addan asawa na. Agkursunada pa'y lakin ka. Iso di ka agar-aramid si ka, Rikay, Amangan tukat no adda marakrak a pamilya gapukan ka. Ay, unay mo't daytan nanang. Jak to pa'y kayatan dagiti babalasang gusto kanyak. Dagitan to lagit di adda asawa dan. Ay, anak ko. Apay ngamin ay adi ka pa'y lamang asawa. Tapno agulimag kamatin. Mangbukil ka ni tibukod mo a pamilya. Madanon to. Apa man amamamu kung ti perpekto a babae a may bagay iti kinataer ko.
Ay, unay yan, aya. Napili ka unay nga men. Kas tala tibiyag, nanang. Masapul nga agpili ka, tapno makontento ka. Angam nay, laglagi pam, tay pagsasao, anak ko. Tati pili apili, agbabawin to iti uday. Imposible ang mapasamak dayta, nanang. Wais to'y anak yo. Awan to, ti makalilaw kanya. Tandaanan nyo dayta, nanang. Nagpintas iti igid ti baybay anang awisam kanya, Ricky. Paula, agyaman na ka. Tatunggal awisan ka. Sana ka mapaay. Naragsakak tunggal agkuyog ta, Ricky. Dahita tinapatan. Nakarkaro pa'y kanyak, Paula. Nang runa ket, nakitak no kasano ti tratom kininanang ko. Idinyam amu ka kenkwana. Narespeto, ken kaslasigo din agam amu kayo kininanang ko. Gapo iti panakilangin mo kenkwana. Saan ka pa mata pobre? Nasingpet ka pa'y. Ricky. Ket gapo iti dayta. Diyo akong malabdan tiriknak. Agayatakkan ka. Pinatpatam dagiti ima. Ay ayatan ka, Paula. Sapay lang kuma. Tamay kariak itikaskan ka. Kinapudno na, Ricky. Nabayagan nga gusto akan ka. Ha? Agpaiso, Paula? Wan, Ricky. Ay ayatan ka nga. Nabayagan. Agpay sugayam tinadamag ko na nadiling. Talaga si Murutin ni Ricky kun ni Paula. Wanistong. Ikoy-kuyog dak nga rod ngam awan mo't pangibat tsak kadagiti sanikwami ditaw. Iso ako nada asar sarong karandak tulatan. Ay nananadiling. Jackpot ni Ricky kun ni Paula. Nakapimpintas. Naumma. Sexy. Kan kang runani ti amin. Nabaknang. Nasarakan mo't langan ni Ricky ti perfect match na. Nagbunga ti panagbalin na anapilay. Hay! Ne, apay nga nagsinay kayo itinaunag na nadiling. Jak among ay agtib-tib bayo ak. Anya? Nakayukit dimit. No kaano anatong palan ti arapap ni Ricky nga anak yaw. Santo kasta ti Jaryaw? Rumbang ko mga agbalin kayo naragsak. Uwan, naragsakak istong.
Ta kamaudyanan na. Nakapili matlaangan ni Ricky iti makatakunaynay na iti biyag. Mas daawak. Tadida kat nagkasar ko mga umuna. Kinidaw la ni Paula asumurutan kan kuana ni Ricky. Imanugot mo tenjay anak ko. Anya nga rin ti maaramidan tayo ngay nanadiling. Awan iso suportaran tayo lahat ti pagragsakan ni Pare Rikay. Oh, lab. Apay analiday ka. Makalawas pa lang, manipod si Murutak kan ka dito'y nagdakkel abalay mo. Kaslag babawi kan. Ricky, Apay ka di lab. Di nakasamat ay ayatan. anya asaan? Imbagak matan. Nabayagan ngay ayatan ka. Kat gapo iti panagayat ko kan ka. Iso amakon konsensya Anya ko mati pa ka konsensyaan ngay lab. Ti ayat, saan arumbay nga pa ka konsensyaan? Anya ka di. Diya kayat analiday ka. Ti kayat ko, agbalin ka anaragsak, taay ayatin ka unay, lab. Ricky, talaga ka di adinak mailasin? Mom lab. Idi mo nakita ka, nailasin ka dagusen. Wait, nailasin ka idin. Damo pa ila nakita ka. Amok idin asikati forever ko. Aday ta ka manan. Seryoso Kas lang aming jak pa'y lapat yan, nga agdandan natan. Idin to ta arapaap kalaang idi high school ta. Ha? Ni, aguray ka lab. Agkadalan ta aya iti high school idi. Katuan, Aniya? Paula Istoke. Paula Istoke. Urenya ti aramidak lang. Talaga nga awan ti malagip ko akaadalak iti high school ngagnagan iti Paula Istoke. ngam, malagip mo ka di idi high school? Adda imbilang mo a best friend mo? Ha? Ni Paulo. Jak tumalipatan day a best friend ko. Baknang day jay. Kanayo nak idi apabuludan iti pagbayad ko iti tuition fee no awan kwarta ni nanang. Nagsingbat day a best friend ko. Ni Paulo Istoke. Paulo Istoke. Agore ka. Agpada kayo iti apelyedo kini Paulo. Anya ti kayat asawon da ito eh. Simple lang, Ricky. Ni Paulo kan siya kat may maysa. Paula ak itan. Kalpasan ti pa nagpa-transgender ko. Son! Ay, una yan. Isumot lagayam akas la pamilyar kanyak ni Paula. Ididamo nga inyam ammom kanyak. Gayam! Ay na anak ko aya. Daytan ti bunga ti kinalaing mo ngagpilay. Pangasiyo nanang. Sandak ko man asidiran. Jakmot amo aga po iti kwarta. Kat posible gayam nga agbalin a babae iti sigud a lalaki. Ay, una yan ayari kay anak ko. Sangkay bagak tumot ngamin ide. Ti pili a pili. Agbabawin to iti uday. Anya nga iti napasamak. Di pimay so ti imbagak. Nanang huston. Kadurman ko lang arudan ti bagi kastapay ti bagayo. Katanya nga raw ti bagam kadagiti kakalugaran tayaw. Mas daaw dalakit di. No ape ang nagsubli ka. Kalpasan ti makalawas laeng nga isusurot mo. Basta! Diyak kaya tamamuan dati po no, nanang.
Mabainak. Ay, Ibagak tulangan na sandak akayat dagiti dadakkel ni Paula. Basta, jak kayat may butaktak ti punno. Anagayatak iti sigod a lalaki. Jak kayat nanang. Mabainak. katala ikagumaam nga ron alipatan tinapasamak. Kat agmove on ka. Kastala tibiyag, anak kaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka pili-apili tapno di ka agbabawi iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti sabali paya pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao ana ulimek, nakaro no makaungat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Yulay! Ay, Yuli anak kaw! Lukatam to'y ritaw yaw! Yulay! Mabit lang, nanang. Ay! Apay aya, nanang. Anyat mapaspasamak kada kayo aya. Ay na, Yulay! Jay asawam! Adamanin kabkabilan na ijay tirsina ni Uriang! Ay na! Impakat manan ni Mauro ti jak kayat nga ugali na. Di mo ka di mapananawaan jay asawam, Yulay! Ay, makaam mo iti biyag na, nanang. No idarumda, makaam mo amang sango iti asunto na. Ay, nauma ako nakanayon amang bagbagaken mangan anawaken kwa na iti kasjay nga aramid na. Agin lalayang daya adoro. Ngam awan mo't gayam tibal na. Kunamlan asinaw. Ay na, day tati paglaingam si ka, Mauro. Kanayon kalata na kasta. Kanayon apagdis kitaram dagiti tao nga awan mo't aramidan na ken ka. Pagdis kitaram dagiti tao nga agul ulimag. Anya nga agul uli magngay bagbagamat si ka, Yulay. Kat no naglastog daya adoraw. Isong arod a pinaramamak. Ay na, Mauro. Am-amukan. Am-amukmat ni Duro. Kat amok nga impakat mo manan deta kinamaton mo. Ay na, dagiti latan tao nga agul ulimak ti kabaalam. Hanggang kuidaw ka si ka, Mauro. Takas iti kunada nga rudan. Ti tao ana ulimak, nakaro no makaungat. Aha! Adula, amin day tangay bagbagam. No? Kasano ko mga agong at tinaulimak ngay? Naulimak nga ron? Makaungat kidain. Ay, day tati paglaingam. Ti agpilosopo. Na. Hangam no di ka pa'y laidyan ti kasta nga aramid mo. Makatumpong kanto iti mang tutopkan ka. Ay, adula amin day ta, Yulay. Saan to ama pasamag day ta? Ay, unay kan. Aya, Mauro. Apay aya nga minakasta ka. Apay akay kayat mo ti agbalin ati prong. Ay, kat kastala ti biyag Yulay. Nasken niya ipakitak ti kinatiprong ka, tapno kabuteng dakdag iti kalugaran tayaw. Naimbag tadakan rante adin ko. Kung naklakit din no nasalaw mo ni Mauro at tiprong iti panagawid mo, Saan manang? ay naadin ko. No makitam ni Mauro, kasayaatan nuliklikam. Saan mo nga asitgan tamangan kit dinuan niya taramidan na ken ka? Wen manang nimya? Sapay kay kayat day ja pagtripan dagiti awan mo't araramidan na kadakwada. Manang? Iso tandaan am ti kanayon nga ibagakkan ka, ha? Tapno mailiklik ka iti sana nasayaat, rante. Oy, Mauro! Agawid kayon! Ay, awan mo lati paggatang yu ti arakan. Kanabartag kayon. Mamudak na nauriyang. naman mo yun eh. Diyak kaya dete mabitbitin no kasto nga inumak. Di mo kaya ti mabitbitin ka at kasano nga rod ka awan mo tanti kwartayo. Ay kat agure tayo ay... Nay. Nay. Kakatuwa! Nay, apag isaw, ada sumungad.
Akong nagpasaw. Nirante mat akong lapit day ta sumunga. Akong lapit nagpasaw. Nay. Agraragsak tayo ha, kagato ha. Nay, ngapain? Adan mang nayon, inumin tayo. Saan tayo na mapitin ba? Ay, mangted ka man iti kwarta paggatang minti arak. Sika kulabit. Manong Mauro? Eh, mangted gawin no, aramidin ka a Pilipit. Ha? Ato'y Manong Mauro? Ha? Kastati kaya ikaw. Sanggati ka kata? Ako na. Ako matataga. Talaga matlagay ang makasarasarita tayo ito yung lapit. Makalabas kan dito ayan mga gininaom. Kulapit. Ay, kakata. Ay, adan paginom tayo ha. Ayos, Mauro. Ne. Oy, kulapit. Abi adi ka pala pumanong ay. Imbagag mo tam, makalabas kan siya. Ha? Anya pala dararami daw ay. Kaya't mo tayo makaraman, ha? Ay, sige, Manong Mauro. Labasan kayo nga rudan. Talaga nga awan, tinasaya at nga aramid jay asawa, miulay. Apay nga minanang. Na, di mo aya amaw jay inaramid na. Kat no kikilan na dagiti aglabas iti pag-iinuman da. Anya? Ay, nagalas at talaga ti aramid ni Mauro. Nakababain. Talaga nakababain. Anya laengan nga iti kunaan dagiti kaarro bataya. Nanang. Iso nga anusam ko maabagbagaan di asawa manakaw. Ay na. Apay ayang nga isupay la tinatumpungak anak ki asawaan. Ay, nagadumat tinagaram idi kanyag. Ay katkas tala tibiyag. Anak ko, saan mo mat amabalin nga isublay tinapalabas? Dahita nga rudgat, nanang. Ay, makapasuron at talaga. Sapay naglastog. Kanayon nga dadangran na. Kanayon nga dakabilan na. Tinakabut-butang, ang mga nuadan tukat mang tutupkan kwa na. Uwin nga rod Sapay kanayon na nga irason asaan kano ang mapasamak dayta. Tadagitay na ulimak at tao ti pilpilyan na. Ay nakarkaroan na paggad Apay, di na amo tay pagsasao ako nana. Ti tao na ulimak nakaraw numakaungat. Kanayon nga ibagbagakkan kwa na dayta nanang. Ang amaya, pilosopo. Kasano kano ang makaungat ti tao na ulimak? Iso ang masurunak iti asawak, nanang. Dinawatan na kaman gaya man iti kwarta day di amaw raw. Baybayam latan Manang. Talaga nga awanan di pa nagbalbalyo day di amaw raw. Kanayon latan na kasjay. Kikilan na dagiti makita na, no kasjay nga agiinom da. Nawan makikil na kumabel. Iso nga rod na ng tudak latan, hindi dinawatan nak Manang. Narigat na agkad-kadak pa ilahin. Tama nga nun niya pa iti mapasamak. Angam sigurado nga agruam day jay, ading ko. Nakarkaron adawatan na kadawatan. Baybayam latan Manang nimya. Tinapatag, awan tiriri. Ay, sa bagay matkit di Kasayatan nga agpayso ti kasta ading ko. Lumiklik ka iti gulo. Nakadamagan manan iti dayta, sika, Yule. Ay na, Mauro. Amin akalukwam diti lugar tayo, agdinamag. Si kalatan akanayon ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Adula amin dita. Apay nga min ayang ay kaskasom dagiti mitir akakalugaran tayo. Bye-bye amla kita. Ay na, Mauro. Sang kaibagakkan ka? Ti tao ana ulimak, nakaro ang makaungat. Iso adi ka kumaunay. Adula amin dita nga ibagbagam si Kayulay. Ay, anya kamot kan? Di ka pa'y dumngag kanyakmat. Na. Kasanon ngay no adamang tutupkan ka kat may sagmak ka. Ay kat kastala tibiyaga. Gasat ko siguro ano bilang. Ay na. Talaga adi ka dumngag iti sao, Mauro. Na. Ay, talaga ang makapasuron ka.
Ay! Jack amuna niya tirumbang nga ramidakan ka! Naimbag na nakita ka ni Mia. Nay, Nana Suleng. Ay nabalasang kaw. Siya kaw tagkidkid daw iti pasensya. Gapo iti naalas ngar aramidan jay manugang kaw iti kabsat mo. Ay, Nana. Kanayon mi abagbagaan kiniuli nga anak kaw. Ngam natangken ti ulo na. Tilatan kayat na ter aramidan na. Makapaladingit nga rod ti kasta mapaspasamak, Nana. Awan mo tar aramidan kan kuha na di kabsat ko. Amuyo mo't anauli mag-abaro ni Rante, Nana. Ay, wan nga raw. Sang kaibagami pa ikan kwa na. At itao ana ulimag. Nakaraw no makaungat. Ngam di na kami ipangag apulaos. Ay, day talaang tayan ti adat na Nana Suleng. No makaungat ni Rante akabsat ko. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Tiket ko asawan. Amang ano niya teramidan na, Nana. Iso asapay la kuma, taipangag na kayon ngagpaiso ni Mauro. Makininumak. Awan kwartak, Rante. Manong, apag iso lang mo tapaggatang ko iti pagpagatang ni manang ko anemya ti imot ko akwarta nga imay dito itarsena. O di, umutang ka, tabayadan tao. Ha? Nay, apay ngaya kita nakitikas ta, Rantay? Apay? Di mo kaya ti umutang? Di na kayat nga ilibre iti arak, ha? Ha? Nay, Manong Mauro, di na kumamot kwilyon akasta Kasano? Kat umihingar ka matan, ha? Ay, Iso nga ikan ka iti pagnak, tapno di nakto imuta na! agtong pala kon Manong, agtong pala kon iti kayat mo. Basta di na kumamot ng ran, agtong pala kon. Awan day dya, Mauro. Talaga nga ipakat na latta ti kinatiprong na. Manang Nemya, Masuruna ka talaga iti day dya tao. baybayamon Manang. Sana bali, tabayadak tulangan di arak nga inutang ko di tersena, nga ininom na. Ay no saan lang at adakas na gilunod. Amangan na, ay na, makapasuro na talaga. Huston Manang, baybayamon ko nakmat. Saan ka ngagpakilga inton sumarunok kunak kuma? Ang iti day ta kinarapis mo. Mamin ano nakamutla nga nadangranday di Mauro ading ko. Sana balin Manang, di importante, saan nakakinabil ni Manong Mauro? Mangibabain at talaga jay asawa mi ulay. Kanayon na laapasakitan jay nagrapis a tao. Nanang, Siyak pa'y kit din ti mabain iti imbaga kanyak ni Leticia ngagtagi ko iti Tersina. nauma akon amang bagbaga ka ni Mauro, Nanang. Isa makaman iti biyag na. Una nga mairaman ka ang maibabain iti kasjay nga aramidon di asawa manakaw. Nanang, Iso nga aginggat ka ba ulam abagbagaan? Di mo sardayan, anak ka. Barang no dumngag tumot laang. ala, aramidak day tananang. Kat sapay la ko mata saan ang makasarak iti mang tutuptukan kwa na. Gapo iti kasjay nga aramid na. Anyangay, kakadwa. Solve kayo ng samutain, ha? Dandan hindi kayo pa'y makasawa nga po iti bartekyaw. Ay ka, tagsisina tayo nga ruten na. Agawit kayong tagawit naman ito. Sige Mauro, sige Sige. Sige na tayo. Baliwan tayo ito man na ate agtutupong gilom. Kakadwa, ha? Sige nga Mauro. Mapan kami, Mauro. Sige. Sige lang, ha? Nay, agsing-sing po tayo, ha? Mauro, sige Mauro. Uy, nalala. Nay, sana ko nga gawin gayam. Awan tumot lang taramida ka, di balay mi. Iso sana ko nga gawin. Agpagnapag-nagi niya. Kita man tilangak ading kaw.
Bagay ko kadima lang, tibadaw. Ay namanang. Oray niya di pagpadbadong. Napintas ka talaga. Kabsat ka talaga. Ngamin, amunak nga ipanakal. Agbay so ti bagbagak manang nimya. Talaga napintas ka. Masigurado asikan to ti kapintasan ni Jedar Ayan ta aparte. Anya ngay, nakasagana kan? Katuan manang. Si kalangin tur orayan. Ay, kastaya. Mapantangaro din, ading ko. Nasaysaya at siguraw numapan mo pag-awidin ng di asawam. Pumanasyar dito'y lugar tayo. Idinto ta agdiwer-diweran nga puta na bartag. Ay, pakpakawan nanang. Makamon itibiyag na. Yulay. Kanayon mo't abagbagak. Angam natangkan ti ulo na. Iso ang makaamon. Agawid tulatan no makalagip. Unangam amangan nuan yan tumanan ti aramiden na anak kaw. Ay, baybayan nyo, nanang. Makaammo itibagi na. Ay. Nagkasatag mo ito. Wow. Nakapimpintas ni masabat ko. Hoy, Mauro! Ay, Jack magustuhan ti kastadyar mo amang kitkita kanya ka. Mana? ha? Umay kan. Mangliklik talangan. Ay, hindi ka makibiyang dito. Sika. Ah? Ang manong rante. Pumanaw ka! Ay! Rante! Rante! Turot nakbatan ka. Naisaltagak pa yan. Umay ka man! Data dos po sa may waray ti. Kamay na. Aramatot dito. Ibatan ti kapsat ko. Rante! Abay, minalo mo tanti ko. Lalabis kan. Iso ngay papas ko ita timang malo iti gurong mo. Yan, yun ay. Bagay, nakarwara ko nito ospital. Ngamjak pala magkapag nga pwede pa ng malmalo ni Ranti iti gurong kawan na yan. Dayta, tigunggunam. Naglablabos ka ngamin. Anya ka matan yulay. Kastoy lang aro din tinapagtingko. Sirmonan nagpailang mait. Kasano? Kat natangkan ti ulom. Namin ano nga imbagakan ka idi nga aganad ka. Ijam tinaalas nga ugalim. Di mo pasakitan ti sabali a tao. Nang runa dagiti na ulimak. Tati tao ana ulimak. Nakaron no makaungat. Agam di ka matdimngag. Anya ngay? Binastos mo, jagabsat na, idi nabartak ka. Adi pinilay na kan. Agyaman kagit di Taad dapay namnamam ama kapag namot laeng. Basta yuray mo nga agimbag iti husto day tagurong mo. Aminal malo ni Ranti iti 2 por 2. Bakit? Agbabawi ak. Ay, naladawan ti amin bakit? Kastala ti biyag Kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi. Ay, sapay la kuma, taday tanti pagpanunutam, Mauro! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao ana ulimet nakaro no makaunget. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti ut-ut nga agalan ti kikit, riknaan ti intero abagi ti sakit. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Damag kumot nga dabakan ti di opisina pagpapayam bakit? Ay uuwan, Arvin lakay. Adda. Anya ti bakan ti atrabaho ija Utility messenger lakay. Nay, apag isuwa. Siya akong tag-apply. Ha? Wun, siya lang tag-apply ija bakit? Kabailak na ija trabaho. Sigurado ka, Arvin? Ituin. Applyak na ija trabaho. Kabailak na ija. Kan sigurado assureball ang mahalak ija.
Makastre ka kajay taadda ka ijay anay. At na posisyon mo iti dahi nga opisina. Iso ang makastre ka. Sigurado dahi ta. Nay, nakaporma ka mat anak ko. Sa dino ti papanam. Mapanak agpasyar iti pagtrabahwak nga opisina, nanang. Anya! Nay, apay akaslasan kayo amamati iti imbagak. Ay, kasano ang mamati ak ngay? Kat amukmat amakikons-construction kalaang. Pasaray saan ka pa'y nga agbayag iti pakikonstruksjonam. Tanalalaing kamat ngam iti porman kas kada inhinyeraw. Talaga mo tanalaingak, nanang. Jack of all trades ko naman. Ha? Hanggang agpaisaw ti ipagbagak, nanang. Mapanak agpasyar iti pagtrabahwak to nga opisina. Ay, naarben, anak ko, aya. Di ka agar aramid. Ang mga noan yan tumanan ti masumok mo. Anya, masumok mo't nga ibagbagam, nanang. Awan to mga minti pa nagtalot mo kanyak. Mang opisina ak no kunak, mang opisina ak. Kastala ti biyag. Oh, apay ayakas laborido ka ane. Apay, anyat mapaspasamak kan ka aya. Apay akas ta ka. Awan, Paula. Medyo napuyatan lang amin idirabi Iso akas tuyak ita. Ay, daytan ti kanayon nga ibagakken ka ane. Saan ka ngagpuy-puyat tani delikado dayta iti salunat. Jak lang amin naliklikan, Paula. Ang awan anyaman na dayto Sigurado ang madamdamalaang mayat ton tirik na. Good morning, everybody. Ni mat Arvin nga asawam day chay. Anya ter aramiden na ditoy. Namnamag amalak iti opisina pagpapayang bakit? Oh, apa nga nagsinay kay tinaunag? Awan, Arvin. Awan. Ala, darasan tatimangan. Tanasken nga agsubli akmat laangan iti trabaho. Malmalpasan ti 15 minutos a break time ko. Ay, kumapangkalat ta na. Oray panawan nakpalang dito yung kantin. Ha? Siya kung ti makaamo dito yan Agsubli kalatan iti trabaho. Di nakpagdanagan, bakit? Nakasaritak ni Boss Itay. May papanitian niya. Maipapan man iti nag-apply a utility messenger. Ha? Dinamag na kanyak no anya ti makunak kini Arvin nga asawa ni Ma'am Ani. Iso ako ajak nakapulpula-pula unay. Kinapudno na. Namindwala ang anakitak. Idilaad da okasyon iti balayda. Ken idiin koyob ni Ma'am iti party diti opisina. Ay, sa bagay. Ngam panagkunak. Kayat ni Boss nga alaan. Takunan akasapulan kanon at talaga ti messenger utility diti opisina. Ay, kat nasaya at ano kasta? Wen, Paula. Nalabit amaala diti opisina ti asawa ni Ma'am Ani. Kas utility messenger. Saan pa'y matanagawid ni Arben? Si Pudrimar itay agsapa, balasang ko. Nanang. Nay. Apay anagsanay ka itinaunag. Ay, adda ka di manan maday ngay naramid ni Arben nga anak ko. Awan matkit di nanang. Awan matidakas iti panag-apply na iti opisina mi. Anya? Ijay opisina yo tinagaplayan ni Arben. Wan nanang. Ay, por Diyos! Ang mga nuan yan to ti ibo nga day ta panag-apply na ijay opisina yaw. Amuta nga agpadpada nuan niya ti ugali ti anak ko nga asawa. Awan mat siguro ti rumso aparikot, nanang. Ay, anay. Kan maysa, maipalpalapayag kanyak iti opisina ang maawat ni Arvin. Mayat tinagmaayan ti saritaan da iti manager mi. Kung nagtumot niya, minamaawat ako dito yung opisina. Shut pa Anya ti Serbina nga ahead ti may sa department dito ita asawa? No sana ka maala? Ni Mindo day tademot ng envelope. Aday tan. Sir Mindo. Papanam. Adamot imot mo nga envelope. Naskan ama i-deliver ko dito nga envelope, Arvin.
Masapul da nga minan iti kumpanya papanan na. Gastaya. Siya ako natin mga i-deliver iti dayta. Ah, Total, utility messenger mo takam ko dito. sige. Numasapar mo lakid eh. Apay din na saan? Siya akong ti makamaw. Kabaulak tagi deliver. Bayat mo ti performance ni Arvin. Sana ya, Paula. Wan sir, okay mat. Nasaya at mat. Amangan nga binuad da parikot. Awan mat sir. Everything is fine. Nasaya at nga rod no kasta. Kamaudyanan na at damat lang ang utility messenger tayo. Saan kayon amarigatan nga empleyado? Wan nga rod sir. Kat dakkel ti panagyaman mi kada kayo. Awan na nyaman na, Paula. Dakkel atulong kada kami nga empleyado ti kaaddan ti utility messenger tayo. Kumusta mo't nga ni Arvin ija opisina yaw, anay? Mayat-mat, nanang. Nasaya at mo't no kasta. Iso nala ang tanabiit pa'y ni Arvin ija opisina yaw. Amkak nga amangan no anyan tukit di ti mapasamak ijay gapo ka ni Arvin. Ay, sapay la ko mata saan ang mapasamak ti pagbutbut nganta, nanang. Nga rod Sapay la ko mata saan nga ipakat ni Arvin tinaalas nga ugali na ija opisina. Nay, Mindaw. Apa yan? Anit mapaspasamak kang ka? Awan, Arvin. Sigurado ka? Itaypay lang kami napalpaliiwan ka. Saan ka matagtagar eh? Awan. Marigatan kan samot itararamidam. Ha? Nan, kita man. Kanya kami dito ay Ikwa. Files ti opisina dito yung ngayon encode ko iti computer. Kastaya. Kastamot lang tararamidag iti sigot na trabaho. Ha? Unmin daw. Naglakad ay tang aramidan. Iti nagkapok at trabaho. Sakbay ngayon makarak dito eh. Ay, kastamot lang tararamidag. Ay, laklakag na ita Naimbagtadakan, ani. Oh, apay, Paula. Ay na, ani. Amom ka di nga anday may diti opisina amang sapsapol ka ni Arvin nga asawam? Ha? Asina? Babae. Anya? Day tatagpayso. Inkari ka nung amin kankwana ni Arvin ang matulungan na makastrik diti opisina. Anya? Kasano atulungan na ang makastrik dito'y day ang babae? Katawan mo tibakan ka dito opisina. Day tangarod kat. Kun may isa, anya ko mati maitulong na ngay kadagiti agkasapulan iti trabaho. Katawan mo ti karbangan na numay pampanan iti day taabanag. Wan nga rod, ani. Ay, naimbaglangan tasyak tinakasarita day siya babae. Tano may isa kadagiti katrabahuan ta. Kat indanon dakin ni boss. Ay sos, jak lamon asawan. Anya ko naman eh. Pangaasim ko, Arvin. Tanangam kumamot ti garaw mo iya opisina. Saan ka kumangagar aramid iti nakababain? Anya nakababain mo nga ibagbagam si kani. Ay na, kumaro mga tan ti kinasalawasaw mo. Ay na, Arvin. Ti ammom jak maamuan ti may papan iti babae ang nagkaryam at tulungam. Anya babae nga ibagbagam? Arvin, pangaasim ko, ma. Saan ka nga agaramid iti pakadadaulan tintero nga opisina? Anya pa katadaulan ti opisina mo't nga ibagbagam? Anya kumaga po ang madadahal ti opisina, gapo kanya? Kunangarodan di pagsasao, Arvin. Ti ut-ut nga agalin ti kikit, riknaan ti intero abagi ti sakit. Oh, sasaw mo, Dorbab. Di ka man si kanay. Diyak kayo ti kastadyar mo Ang mga nanyapay ti maaramid ko ka. Isosumardan ka. Amom ka din no niya tinapasamak, Paula. Anya, Mindo. Ay na. Mangibabain mo't gayam ti asawa ni Ma'am Ani. Ha? Anya kat masawan? Ket no kunamlan no surbol. Kunamitlan husto amin nga ibagbagakan aramidan na. Mindo? Ay na. Agin lalaing sika. Saan la aday ta? Amin nga ibagam kenkwana.
Adalat ako kuana. Saan apaatiw? Sakit sakupin namit amin ang atrabaho dito opisina. Kurang na lang nga ibaganan nga iso ti manager dito eh. Anya? Wen, dahi ta tinadlaw ko kuana. Saan lasyak? No di kat kaadwan ka dagiti ka opisinaan tayo dito iti masuron kuana. Gapo iti panagin lalaing na. Ay nanalang, mapaspasamak manen. Anay, balasang kao. Amin dagiti ka opisinaan mi. Addan masasauda kin ni Arvin. Takasanumat ngamin. Sakupan namat amin ng atrabaho ija opisina nga uray di namat ammo. Anya? Dahit na ti agpaysunanang. Saan la dayta? Maibabain pa yung tiintero nga opisina mi. Gapot akong purmilatan apakaibabain ang ter-aramiden ni Arvin itiruar ti opisina. Ay, por Diyos! Ay, una yan. Ay, dahit na ti parikot ko nanang. Maibabainan ti opisina mi gapukin ni Arvin. Ay, bayam anak ko. Tai ka gumaak akasaritan ni Arvin. Ay, saan arumbang tikas tangar aramidan na? Rumbang kit di ko maasaya atin na ti trabaho na. Takakaisuna ang nakastrak iti permanente at trabaho. Kat saanan ang makikons-construction laang. Nakumangay mo ti daga si tar aramidak nanang. Swerte da kiti di opisina ta jack of all trade ak. Ay na, anak ko. Amok ti ugalim. Ay sigurado ang mairaman ang madadaol di asawam gapo iti ugalim. Iso akasayatan nga agitkat kalangan ijay. Ngam ti mairaman pa'y tinaurnos at trabaho ti asawam. Nagsingpat ti asawam. Nagsaya at ti aramid na. Ay sigurado ang maibabain ti kumpanyayaw gapukan ka. Pagkulaan niyo mo. Kat no naglawag jay ko na ti pagsasao. Ti ot-ot nga agalan ti kikit. Riknaan ti entero abagay ti sakit. No. Anya kung mati pa kainaigan mo't daytay ti trabaho nanang. Nagsimple. Ti araramidem apakaibabainan. Entero akumpanyayo ti maibabain. Kasta ti kasimple dayta anak ko. Kan maibabain jay asawam. Pinayaban kayo, ani, Arvin. Tapno ibagak, anasay-saya at no ag-resign kayo laengan at dua dito'y kumpanya. Nay, apay ngay mo't sir. Madiimot ti kasta ah. Apay pag-resignan na kami ngay. Gapukan ka, Arvin. Naibabain ti kumpanya gapu kadagiti arabid mo itirwar. Naimbag kumano di mo ibagbaga at ito iti pagpapayam. Tati pakaibabainam, kat pakaibabainan mo't ti kumpanya. Kasarsarita kayo ni tinasaya at nga ag-resign kayo laengan. Ngam ti i-terminate na kayo pa iti kumpanya. Gapo itinaalas nga aramid mo, Arvin. Imbagakon kan ka idilakay. Ti ot-ot nga agalan ti kikit. Riknaan ti intero abagi ti sakit. Ngam di nakimpangag. Inaramid mo latta tinaalas nga ugalim ijay kumpanya. Anya nga ita. Duatan akapilitan anaikat iti trabaho. Ani, bakit? Kasano itan tagpadat ang awanan ti trabaho na? Pasensya ka na, ani. Naglablabusak. Diyak impagarup aga po kanya kat mairaman ka. Agbaliw ka kumangaminan, Arvin. Pangaasim. On, ani. Ikagumak nga idyan tinaalas nga aramid ka. Basta pakawanan na kumabakit Taga po kanya, nairamraman kan. Anyangay nga rod. Kastala tibiyag lakay. Basta tinapatag, tungpalam kumati karim nga agbalbaliw kan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Ti ot-ot nga agalan ti kikit, riknaan ti intero abagi ti sakit.
tampok dito'y programa tayo. Kastala Tibiyag!